Previously ano daw nga daw tibinay ko nga pi. Isop jore titi. Para ribahin no. Magyung bagut ako, magaso bagut ako do kanon. Nikot so dati supermarket, kon ko supermarket, iti na pang isom mata di shopping mall kamay di ko nga do Robinson do may shop ka kada sana may shop ba iti? Kina iti agazo iti Robinson iti off pahid yan ang pahid pakugot jadi nakaguhunay sabo ani kanak mo isi kayo pagasu do ta kanon no tadaw di bay no onu dati osubon nagariti ngatang sa semua po ini iti isop man tadi komozon do kadai hamin do pagaso nakozo baik na isopiti shopping mall baiti nah uang poka mintaan po suhu daw ya oke normal kadang tinay suhu magiho sa do sakito na haso na patinan kipada do covid padam si zam ka nah leti dua tingkat itu naikot sinagit pag daw di bahay no apa siya taraw di bahay no na minggu di bahay no MK Restaurant kakanya gilitit foto itu MK Restaurant nga kadisabo mo ito ko pangakandu hiya iso restoran di kanan nga nagidagyan makan ka ika kay buffet kadi sa depan ya ini tipos seperti itu Mr. Gao sino pong kay Japanese right kita daw iba nga video itu pong halal masahalal restoran itu naukap na disundungi pemah do kali do darurat ke covid apa nam si zama buso de tinting naukap na gitu gumuno do nakotay mo do vaksin yan na pang Steve Swenson's ice cream Swenson sampai tinga iso kabo do ice cream di kananangan nagi lagayan makan itu yan na po tinga anis anti ends kamay di patutun ko mga titi ting dalam itu may tiano pa nga KFC Kentucky Fried Chicken sa bolio ang itanak tunduk nagigintong nah sa ikot na sikay tayo ko nunggong sa taray bay no makan sikay dudit dia nah Japanese style sabuchi kuang do songhun na pangaat mga palingit kapat
Himong ngepelenggit lah. Ini. Nah, semua yang foto oke ya. ก็เป็นแค่เมนูอาโดเท่านั้นแต่ว่าเรายังมีเมนูหลักนะคะเป็นเมนู Komite na Amazon ko dia zoom magasus kay do kanan punganan na sa utility iba do steamboat po dito na tina pang kanan may piaga do pong na Japon nga biti ayo matong nga biti nga biti tina Japanese style nah pembuffet Amazon na pa do nga sangkono po ginasa do tibaw no makan akan ano po ka na doon ba do kopi ke soup daw sinamazan na gay do tonsi do bogok tonsi do sada tanga sayu nga bidino mazano kinustuan na doon po dito ang sakong nagigilo soup dan pang naik do tuhon do Jepun iti kiba bago do daw ti samay daw piaga bago do karing au kodos di dadon po di dan pang kimchi kamay kanet ko bu mo lagi pun kredit mo tuhon na kanet ina oh delicious the blessing of the Lord make us rich and had no sorrow to it kama di Bible today Proverbs. Tapi naik ngabi iso na po kalau laizan lay titinga titia niaga do kulita da tanaw iti manaw pa naw iti ang pihiyon ning agumo no nano dagang iba di tonsi iba iti na maikira ti non iti non ku titia tau hu da Jepun kanangan iti pokok muan no liditi kai ti nah itu nak kebosian ti manau panau pamun akan no peti habukang limang paling isang lah eat all you can ngamay dong tulis kina kan itu kebosian na ada tolila ada kulit tapi kamay di tadi ono na pa di ono pasuangan sampai do Rizal ko nah so nu ka di sabo you speak ani I have something to encourage all those who is a servant of God. Amen. Don't point to me. Amen. Just listen to my voice. That's all. You know what we can eat and what we have to eat, and we have a bunch of foods in our table. Amen. Because we are faithful to God and faithful to the head, faithful to the leader. This one I treat you as my head, as my leader, Amen. as my bishop. Amen. And what is I have to treat you today because of it's not the money from the blessing that the people bless me,
But this is a people. This is a blessing and the money that what I earn from my business. Amen. That's why I have and I treat you as well. So if anyone have a head or a leader and you know how to be faithful and your life it will be blessed. Your life will be best and blessed more. The blessing of the Lord make us rich and He has no sorrow in us. You sit down, you pray, you don't need to involve with the business. But you just pray for them, you consult them, you make them to be successful, and then they will bless you and you will receive blessing and you will have more than that. Amen. Thank you, honey. Inabosan di saboku di Dr. Jamie iti. Amazon po di hading nga ibado payhan ko di suka di hado nung singian kono podo opiodo kabintan nudo bos kinaingan kandak o masih de ko posisi orang kinaingan omnogi kadehan mana ko kapantangan kumado tuhuh no kumuso nga ikotua puguan no kadaw iso naitan ya di sebagai bishop pengakuan bu kadehan ลูกชิ้นปลาวุ้นเส้นเอาหลายๆเลยค่ะ 3-4 ถ้วย อยากให้kapantangan kumadia ho ค่ะแล้วก็เนื้ออะไร om นะ dari ho no เนื้ออะไร tino ko เนื้ ting ออะไร on ko tinay mo mantan tutun subay nga itin pang business ko sondi tiwada belakat om itini gunon kudo membelanja kadehan do tuh te ko hubuan ku sunung pamamit sa bozikoy binay ko ngabi nga pamay mo si how do mamalakti do saya hubuan daw inay boso na do hubuan mo pamay biso silong mo penting nga mega kay opio do kabing tanud om tamay mo do makinongo ihubuan na sumambayang deha ikit sa dok sebagai sumambayang sabo tablakatan di ono na po man atau bukan atau wadan ke bah mai ke kopi sup nah sak nanti sup Do you want to eat? yeah I'm just showing myself on that. Nah, pinasuang na gati, ay pagi pinagtuan. Nah, kanitik. Nah, ako kanok ya. Tino di kinada diyan sup daw ay begitu sup naik ko kina to dia sup ti sup namungan ko to kisap Jepun pang misomis naman kya tata waktu bagi ananam ya pinagtuan daw ito nga sa latang debu เก็บเนี่ย